الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunataka kitab kebayaan kusinara si kita ini al-usul thalatha ini telu usulan ini us ini nen kitab ini nen Mu'ta'alif Sihin Muhammad bin Abdul Wahhab ini Imam Mujaddid si Jaziratul Arabiyah itu si Saudi si Uyainah si waktu mahikkan me bid'ahin si waktu me kekanahin magpakul si kabatu-batuhan si awliya apa indah atau kan si kakuburan si kayu bayuan aja na pagwa ini pagwa serta binaawan ini pinalaan ini kemon ini me parakala bahu atau kan hinang bahu si agam. Usba ini i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Mana ni patut si tiap-tiap kemon muslim abahi makana kelelaren denike ngahati empat parakala. Ternyata kenapa ini al-ilm patut si dambu aah nuntut ilmu al-ilm ini ilmu ini wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Patut si kita sebagai hati te bangsin Allah subhanahu wa ta'ala, bang ini Allah subhanahu wa ta'ala, bang ini pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala sikitehin, bang ini kepatutan Allah subhanahu wa ta'ala sikitehin kita sebte katohan terusam pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak tahu panjari Allah subhanahu wa ta'ala ini manusia ini duk jin enggak pina panjari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan supaya menumbah si Allah subhanahu wa ta'ala i mamatlub si kita i pina Allah subhanahu wa ta'ala si kita si kedua ma'rifatu nabiyyi suwi katawahan te ini nabi te ini rasul pina buwa Allah subhanahu wa ta'ala si kita duk ini pengandakannya, duk ini kapatutannya. Duk si katelu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Sebagai hati te bang ini agama Islami, bang ini pengandakan agama Islami, duk bang ini pemikiran agama Islami. Hati te in duk dalil. Pasan dik kita si dalil. Sebenarnya dalil ni dengan kita ngeddo bahasa sebagai ibadat malaikat hija bahasa sebagai ibadat atau akan ninggal hija buah hinang bahasa sebagai semua laganya dalil lengkap dia mencari saya sebagai edok te agamatin aman dalil aman Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi ini apa ini al-mas'alatul ula. Si kedua ini al-amalu bih. Bang ni ketahuan te, bang sini Allah subhanahu wa ta'ala, bang sini Nabi ni, bang ini kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala, kapatutan Nabi ni, duk katahuan te ni agama Islam, katahuan te ni pengandakan, duk pemikisan, katahuan te ni ibadati, duk syiriki, maka semua
sikitehin mihap pani al-amalu bi subi hinante subi binibbegan yene bet hati tei sikatello ad-da'watu ilayhi bangnet hinangmu pangandakanin duk ketinggalan ini pemegesani so ini kemau da'wah mo ni keu siyene kapan tapangurung Allah Subhanahu wa taala si tauhid megis ni kaman hinang laat manda ni keu mo hinang ha manda ni keu si agama si keempat as-sabru 'ala al-adha fi magsandal siyene me takasuhaan atau talanggal si pagdaawahan li aman me bisa laat niki atau kan hinang laat niki atau kan ini lah si pagdaawahan nuli duk si paghinangan nuli bisa si paghinang no agama le pigi ini paghinang agama duk pag daawahin duk pag hadili pag talabong ilmi ini panuntut na mulai kailangan isi taga sabar taga pagsandal bagi bunti pagsambahayang pagzakat pagpuasi paghaji kaya maniin magkailangan sa sabar wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Dari yene simet sabut ke empat iin dan Allah Subhanahu wa taala wal 'asr innal insana lafi khusr. Napa Allah Subhanahu wa taala si zaman si waktu pe waktuin haji manamal iin omulten gei kasongan duk gei kapulangan duk pai me ulamain du isab al-'asr le mananin yene waktu asar pergi waktu asarin haji manamal waktu asarin lai siin ini hinapusan eleutin lai siin pama dia tak ni ini mereka hinang lembuai punin ina dia tak langit ke hinang lembuai punin si waktu asar si waktu subuh bubain Allah bain Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi khawatimiha hinangin binistas hinangin ini hinapusan hinang le banghap hinapusan hinangin na bisan laat ne poon nele gi balon gi tabista atau kan ketambakan dulu ini us bangsa laat ini hinapusan hinangin bisa hap on nele masuk kita bisa ketambakan oh hinang nele na Allah Subhanahu wa taala tu itu napa si asar si waktu asar pergi waktu halga waktu angkatan hinang te waktu angkatan hinang te na hangkan suwi pinapap tu kunin mana ni pinapap tu kunin pergi hinapusan eleu teli bang laat kakahinang te si waktu asar ko isa kawala laat hinang te rimda eleu le demikian bang sabhap na ko isa kawala hap ini hinang te rimda eleu le innal insana lafi khusr benar-benar ini manusia ini dalam kerugian kemo dalam kerugian us nia istitna oleh Allah Subhanahu wa taala nia minalain kanan sini ini minalain kanan ini illa alladziina amanu ini mesti magkahagat bunas ini magkahagat dia kita magkahagat bang kita hati te maknanin la isiin wajib si illa alladziina amanu
ni alai dia isek ni wajib magtuntut ilmu in wajib menghatihin pikir saya ingin pagkagan ng ikatahan saya ingin pagkagan si Allah subhanahu wa ta'ala ng ikatahan saya ingin pagkagan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ikatahan demikian saya ingin pagkagan si agama Islam saya ingin paghinang muhapin paghinang mulat ng ikatahan ng ingin mulat muhapin wa tawasaw bil haqq ila alladhina amanu wa amilus salihat duk maghinang ini may mahapin iyan wa amilus salihat ila alladhina amanu wa amilus salihat maghinang siya may kaghinang hap dahil si ini asal tani bin intin al-ilm si katakna si kadua al-amal ini dalil ni wa amilus salihat maghinang siya may hinang hap wa tawasaw bil haqq duk magpaisip pinaisip siya duk iyan agama ini nih kasabenalan al-haq kasabenalan ini agama ini kemo bang niya sumala bang niya laat hinang nih magpaisip pinaisip mana nih magdakwa maghinang si kemo ini kahapan magdak si kemo kahapan duk magpigis ang kemo kalaatan وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر duk magpaisip pinaisip bisag si pagsandal si ini kasabenalan atau kan agama tatili duk agama ini binibigyan li pagkakang patay kakita ini ngahapus atau kan lama hanggang kailangan sabi magpaisip pinaisip kailangan sabi magsandal jadi asal masih magkadungo. Usbain Syafi'i, "Law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi illa hadhihi as-surah lakafathum wa fi riwayatin law fakkara an-nas fi hadhihi as-surah lakafathum." Ini maknanya ini ay law nadaru fiha wa ta'ammalu lakanat kafiyatan fi iltizam bil haqq wa qiyamihim بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر معناه بمبين شافعي مئاهن nali-nali siene dalam ayat ini nih tali-tali ini makna ayat ini nih kafiyatan fil iltizam bil haqq mararah ini ayat ini nih hinang dalil wa wajib sikite yene mangatan agamahin pege wa agamahin lain siya perkalai lain ilmu tabna alain si kadue al-amal si katelu as-sabr si katelu ad-da'wah si kaapat as-sabr agama hina siya pati ni kemo na surali ayat ini disebut demikian suratul asr ini tasabutnya ni kemo ampatiin na ko isa ka ula ini surah ini nen mararahi nih nang dalil wajib si kemon manusia mengantan agama ini nen menghati agama ini nen mag sabar si agama ini magdakwah si agama ini mararahi ni surah ini وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق. Duk, ini dalil ini nen menunjuki si kawajib magpaisip, duk magkahagan, duk magsabar, والصدق وأنه لا طريق للاستعارة والربح إلا بهذه الصفات الأربعة. Kalau ditapain leh, agamahin, lai siapa mian tu,
surah ini marah ini inang dalil lah si ini apa tersebut tadi. Waqala Bukhari rahimahullah, Bukan Bukhari si kitab Sahih Bukhari teman hab ni kitab was Quran Karim teman sahih teman ga ne benia ini sakit-sakit ni kemon dalam kitab mi'an asal sabit atau kan sahih aman bisa sallallahu alaihi wasallam mengittifaq kemon ulama ini wa benar-benar Sahih Bukhari teman hab kitab ni pos Quran. Pa ini babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pergi kitabin binahagi-bahagi pa ni abwab bab mi'an usil bahagi-bahagian ini may dialin na libid na hininangan bab Bukhari sa si kitab ni al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu in pa ini dehelo man pagbisa duk dehelo man paghina duk bineta na Bukhari kemon hadith manunjuki wa ilmuin dehelo aman pagbisa man paghina obus pa ini si tagna dehelo man pa nabut mi hadis le pa ini bineta ni ayat ini nih fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi السبن أو محمد وبين البنال غانيا فاتو penumbahan sadiman Allah Subhanahu wa taala wastaghfir li dhanbik obus magistighfar kyo mahukaw keampunan si doseno maknanya al-ilm dehelu aman magistighfar pegi dehelu sinabut Allah Subhanahu wa taala istighfarin hinangnya semoga anen bineta dari Allah Subhanahu wa taala dambul aman ini pakai ilmu dambul aman kudut ilmu fabada bil ilmi qabla al-qawl wal amal fal insanu alayhi yata'allam awwalan thumma ya'mal fa yata'allam dinahu wa ya'mal ala basirah wallahu a'lam. Nah saya manusia yang patut dia sebagai ngahati ilmu bagi makina hati ni alamani meki makina wallahu a'lam. Us mualif bisa ni aruisab pagus ne tasabut ini empat kewajiban si kita kemon hati ini pani al-ilm wal amal wal da'wah wal sabar ni aruisab tellu pos ini ni aruisab tellu patut si kita kemon hati ini tagna ni tagna ni suwait hadite أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. Ni harus tellu para kala patuk suwi hatite. Tagna suwi hatite benar-benar Allah Subhanahu wa taala
Ia mempelajari kita ini. Duk ia mengajikan kita ini. Duk Dumain kita pina panjari ini, gini kita nista. So wani pina panjari kita ini tinistingan, ini ikhtibar. Duk pina wan kita ini mereka rasul-rasulan. Nah sini nut mereka rasul-rasulan ini. Mabta sisi, maka asik surga. Waman asahu dakhalan nar. Duk sini pasulang sisi maka asik neraka. Dalilnya pada Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Benar-benar kami tabuai kami si Kaam. Bos tabuai, maksud pinabuai kami si Kaam. Tabuai. Ia rasulin syahidan 'alaikum. Naksi si Kaam. Naksi menghap hinamten na naksi kita rasulin duk bangat hinamten na demikian saja. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Tabawo benar-benar kami kami si kami ini mereka rasul-rasulani. Tabawo kami si kami ini rasulin ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ko rusab kama kami si Fir'aun ini rasul si Musa. Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu akhdahu bila. Nah, gati Nuhud. Wa Fir'aun ini Rasul tahu posisi ini si Musa fa'akhadnahu akhdahu bila. Nah, ini dari kami atau perpetikan adat atau siniksa. Siksa pedes, siksa makalandu. Ini makalandu ini. Ini paling Fir'aun ini ilem boleh بالطهر. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Sikadue subihatite wa benar-benar Allah Subhanahu wa taala gi magrida bagtenung basa dia man iya atau kan pasakutuhan te Allah Subhanahu wa taala si pagibarat si iya. Lama malakul muqarrab dia kita mencari passakutu si sali do malaikat ini pinatapi Allah Subhanahu wa taala si ini wala di Jibril di Israfil di Mikail kemu di si wala nabiyyun mursal duk mereka nabi-nabihan dia mencari asal sunnah Allah Subhanahu wa taala sinubahin dengan ini. Wa dalil qawluhu ta'ala duk dalilnya wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa anna al-masajid duk benar-benar duk benar-benar pen Allah Subhanahu wa taala ini masajid ini mereka masjid-masjidan lillah pada Allah Subhanahu wa taala fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nah dakeo numba saddi aman Allah Subhanahu wa taala duk dan buah mana itu sabu anal masajid lillah kemun ini me parte sujud ini tuut nih betis atau kan duk tangan berkeluar bet kemun ini nih lillah si Allah Subhanahu wa taala pada si Allah Subhanahu wa taala dapunin fala tad'u ma Allah ahada. Nah dake wa Muhammad numba saddi min Allah Subhanahu wa taala sikadallu anna man ata'a rasulah wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kan aqrab qaribin. Sini maktaat si Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sumbane Allah Subhanahu wa taala dendang-dendangan nih dan buah-buah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Dia mencari bebegan nih atau kan kalasahan di saat bebegan nih. Ini sini nguntara si Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Si kemun baite musyrik atau kan si kemun kafir ke nuhut agama Islam ini dia mencari al-muwala, dia mencari isebne sehingga Islam ingin dia mencari isebne bangne maksulang duk dia ne ta'limul Islam duk dia ne pengandakan Islami bang pergi maksulang pengandakan Islami gitu garasnya asal siapa yang mata tuin atau kan anak ti
asal-asalan kita esente sabuin, esente mata toitin, esente anak ten, esente mungkin iten, sampai kafir, sampai ini, semua ini maksudnya dari gaya menjadi ini pangisep nusiahin pada hellu nampan ini agama, bang ne, semua seperti hellu itu agama ini, bang ne ini pangisep nusiahin duk agama ini maksulang ne, nasi masih pada benar hellu itu agama ini. ودليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Jadi kau maksud bin Allah Subhanahu wa taala atau kan ga'niya kauman maghaga si Allah Subhanahu wa taala elo dambuli yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Esebde kala sahande serta tamangande yene sine pasulang Allah Subhanahu wa taala duk rasulne walau kanu abahum bisa pekani annen meain amare atau kan anak de atau kan puntina ide atau kan familiare i mau syahid li pinar helu subi pinar helu yene agama pinar helu Allah Subhanahu wa taala duk rasulne aman kemun yene puntina ide aman kemun bisa besini ko ini tainang yene me sahabat Abu Ubaidah ammani si Ghazwat Badr tapi mati ini ammani mismo pergi muksulang duk ini ta'lim Islam muksulang duk agama ammani bayar mabadi yiku bayar mabadi yiku iya esebnya amane tagna pa ini pa iwas saya pergi gini pasal bayar mau keti na pinapati ini lu hekka me peminta-mintangan me sahabat atau kan me arhelu tidak helu ere agama aman kemu ini lu sebagian mau kata sih lu ini ubah saya ni hatu jin kita tempat mereka sarahin ya niya kau ni niya tak suatu lagi faedah rupanya yang mulahada di atau kan kami lihat hati atau kan mereka salah nah maisip kami pergi kami hati muka hati itu masih kami tapi dengan apa tendoten ini apa ini masalah 4 karena al-ilm wal-amal wal-da'wah wal-sabar. Sini masalah kedua masalah anna Allah ma khalaqana wa razaqana illa lina'budu wahdah. Si kedua walan yarda min ahadin bisyirk lahu subhanahu. Si ketelu la yajuzu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Masalah ini kedua ini apa yang telu ni sah masail patut si kita menghati tagna ko benal Allah Subhanahu wa taala pina panjari kita ini para numbai aja lendangan masalah si kedua ini ko benal Allah Subhanahu wa taala gi magrida bang kita numba sadia man ini masalah si katelu pa nila yajuzu muwalatu man hadda Allah wa rasulah gi menjadi isebti ini me menguntarahan agama Allah Subhanahu wa taala menguntarahan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta gi menjadi si bigante mong si sasat muslim saya ini tedotis manami ani usku itu pemualifin اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدوني وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه والدليل قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Penualifin
Isebun atau akan hatihun wa benal hanifiyahin. Hanifiyahin ini millata Ibrahim. Agama Ibrahim, agama pabumi kearaban. Ibrahim alaihissalam ini Nabiullah Khalilur Rahman. Ibrahim agamanin an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu-din. Sumbati Allah Subhanahu wa ta'ala dan buat ni duk mengikhlas kita. Nanti nang buat isin bahin. Duk isab terusab wa binal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tara aku ini kemon pinapanjarinin kemon ini manusia numbayir dangan. Wa khalaqahum laha. Duk binal Allah Subhanahu wa ta'ala kita pinapanjari ini melainkan nem para ibarat si Allah Subhanahu wa ta'ala wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak pinapanjari ini manusia duk jin jadi duk manusia melainkan supaya nugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk ma'ana ya'budun yuwahidunani. Ya'budun sumbati Allah Subhanahu wa ta'ala dendang-dendangan. Wa aqamu ma amara Allah bi tauhid. Duk ini nen tamanan yene haji pengandakan Allah Subhanahu wa ta'ala si bangsa manusia duk jin magtauhid. Ini numbas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dendangan. Wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma nahaa 'anhu syirk. Duk tamanan haji isab pamegesan Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini syirk. Pagpasakutu si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Syirk ini bangkeu maku sisa dia man Allah Subhanahu wa ta'ala atau kan maku keu sidang buah pasali si Allah Subhanahu wa ta'ala bisa cau kama keu subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala samantara keu numbar wi sabsa dia man iye pasali si Allah Subhanahu wa ta'ala i syirk bisa na mas de bang keu numbar sadia man Allah Subhanahu wa ta'ala gini subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalil qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. I dalil nen sumbahun bi Allah Subhanahu wa ta'ala duk dakam masali si i dan buat ini us me aman medalil bisa ban Allah Subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ta papardu Allah Subhanahu wa ta'ala alla ta'budu illa iyyah. We gika manjari numbah sadi aman iya. Us pa ini risab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nen hina si suratul Fatihah. Tagna surah dalam Quran. Iyyaka na'budu. Asal kau ta'id pinarhel tu situ iyyakahin pige litakhsis pa ini. Asal iya yang buat ta'id pinarhel rumah ini pinarambulisi na'buduka apa ini pige iya naman bi khasaisul arabiyya ini. Bangpa ini sumbati keu atau sumbakami keu mau tu pe ni amana ni se manjadu kita numba sadi man Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pinarhel iyyaka na'budu asal kau ta'id sinumba kamihin duka sal ini hatta ini hatta ifidu takhsis duka sal ni dalil ni asal iya bet edja wa iyyaka nasta'in duka pamukon kami tabangi us duk medali du isa ini fa'budillah mukhlishan lahu-din sembahun Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahu-din. Pina ikhlas iya agama dendangan aja. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Ini medali bisa ko mana nih tapi tu ini mana demelu mana itu meluli. Obus tersebut si Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك
قيل ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. Disebut si hadis wabenal benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatila rumbo eleo bang ini bisa teman hajihin pa inne an taj'ala lillahi niddan bang keo ngahinang sakutu si Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khalaqa buya mapawajari kauhin numbak yo sadiman Allah subhanahu wa ta'ala buya rendangan mau mencari kauhin. Qila thumma ayus ini ni isam pina ini mapasunuin qala wa an taqtula waladak khasyat an yat'ama ma'ak bang papatainu anak nun sabab si kataleunu kau manganu kau pegemi arabin kan yan dan matuhin zaman dehelu be pinapati de bang si metaga anak lagi de bang dende pinapati we de kaisanin pinalo si kau mekalahian anak den pergi tamanan haji kaya aja si bang taagi anak den atau tawo illa sayin atau kan magzina i tamanan haji kaya aja si pinapati we de so kataleo de si in yuk si gadue kataleo de si kau si tawa kemiskinan pergi kemiskinan sal la tab si bang emati ahin so kau tu ni na i pinapati de nak den dehelu be man kau matakiin pergi tinalo si kau wasa mataki si in na pinapati de dehelu nak den us pain man lewin thumma ay ina ni isab qal antuzani halila tajarik bang kau magzina bang kau magzina anda jar tapi lumah pergi si Islam ini hakul jiwar kapatutan magtapit lumain asal haji manaman pin haji we Islamin manaman supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam patetek si Jibril atau kan gak pehalin si Jibril kamdang mangsain dasar tegel ni pa gak kali tegel ni pangawasiat si Jibril ini gak halin pende si Jibril yusini biljar ngandak aku magpaphap si tapit rumahku sampai kenal pun pa ini hatta wanantu annahu sayuwarrithuni sampai kenal pun pa ini daak neku atau kan pasampai ni si aku wedang buah iene tapit ahin makawari si yang buat tapit ni hawa ini kahaji ini pag tapit lumayan semua gua anin kaya mo sabutiin pasuno do si syirik kita man haji menang luksong lo tek kasi kita mang ini me bayan syirikin وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله ini pada Rasul sallallahu alaihi wasallam gigi kamakahanku bang ini tamanan haji medusi pami sahabatin bala ya Rasulullah we gigi pa indi qal pada Rasul sallallahu alaihi wasallam al isyraku billah bang kyo magpasakut si Allah subhanahu wa ta'ala ini naman may dalil pa iti si kajian syirik. Ubus pasuno ubus ni painte fasal ininin pain muallifin nisab فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ناينه yene ponan telu mapatut si dambuak manusia menghadiin ini ne mawdu'ten ini tamanan ini tuan tamanan hajan kitab tu itu mawdu' dan kitab tu medhelu lay painte bilang muqaddim hajjah
ini asal hadaf ini hangkan sinulat muallifin kitab ini. Mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Ko ini tabain terhelu lei ni atellu usulan asal patut si dan buat muslim dan buat hatihin. Ini tagna ma'rifatul 'abdi rabbah. Ma'rifatul 'abdi rabbah. Subai katauhan we dan buat ipunin bang sini memelihara yehin bang sini ini Tuhan dan bang sini Allah Subhanahu wa taala. Si kedua ma'rifatul 'abdi dina. Subai katauhan we dan buat manusia bang ini agamanin. Song tek kasih kita bang ini syarhan ini telu ini. Duk si katelu ma'rifatu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul 'abdi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subai katauhan te bang sina nabiten bang ini kapatutan nabiten bang ini mapatut si kita ini si nabiten. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Ininen telu ininen yene usul thalatha hipente yene usulan telu mapatut si rambu manusia menghatihin. Duk telu ininen yene soal panual dan buah mong mati dan kubur. Telu ininen. Semoga nen bisa hati dan buah manusia, bisa balik ne ininen. Sementara agar hinang ne na garunia gunane lepas tu si tahu dem kubur atau kan geru pa esep dem kokne dem akal. هذه الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله من ربك وما دينك ومن نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. تلو إنين تلو مسائل إنين ta lan kumene kemun agama Hindu Islam. Ta lan kumene kemun agama Hindu dan telu ininen kemun agama Islami. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuka wa hiya allati sine memelihara tauhid duk sine agama duk ini agamanun duk sine nabinun. Usbain muallifin fa idza sa'ala sa'ilun فقال من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمتي وهو معبودي ليس لي معبود سواه هذا رب الجميع هذا رب الجميع كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. Nak bang tini leu sine Tuhan nun sine memelihara tauhid painun Rabbi Allah alladhi rabbani memelihara kuhin Tuhan kun Allah Subhanahu wa taala yene memelihara akuhin duk memelihara kemon yene alamin kemon pinapanjari ininen bini amin duk rezeki ini siye Allah Subhanahu wa taala mengarejikan siyehin Allah Subhanahu wa taala menghatul siyehin Allah Subhanahu wa taala memakelum siyehin Allah Subhanahu wa taala mabahala siyehin Allah Subhanahu wa taala kemon هو المتصرف بأمورهم كيمون ما ngagaran tolan ini kahalan dan kemun Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'budi duk iyeru yene sinumbakon laysa li ma'budun siwa gania sumbako sadi aman hada rabbul jami memelihara kemonin kama qala ta'ala ko ibn Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin papujihin paksanglitin si Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yene memelihara kemun alamin duk alaminin kemun pinapanjali ininen wal alamun jami'ul makhluqat kemun pinapanjali inen lamu dialam alamin
al-jin wal ins wal bahaim wal jibal wal ashjar kulluha alam. Jin, duk manusia, duk hinaib, duk kapunuh-punuhan, duk kakayu-kayuhan, kaya mo dari ini alin min alam. Alamin, lahu nila ilm alamin, dem makhlukat, kaya mo pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Kau baina Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum binnal memelihara kami Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, yene memapanjari langit tuk bulakin fi 6 ayyam, dia lem 6 ayyam, dia lem ennem bahangi, thumma istawa 'ala al-'arsh, ubus istaqarra 'ala al-'arsh, patetik data arashne, yughshi al-layla an-nahar, pinasunu ane ini yene elewin duk pinasunu ane ini atau pinatikka ane ini sangemin duk ello pinaganti-ganti ini pinaglibut-libut yatlubu haditha gesi mag abut inabut be kani-kani waktune gei ngataha elewin gei ngataha sangim nasal kueru kamundang iliin say ini programanin gei mag sakit wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, duk elewin, duk bulan, duk nujum, duk me kabitun-bituunan kemon yuen patuhut dalam program Allah subhanahu wa ta'ala, kemon yuen gaania pasabe amalan de pegi ko ini tasabut me kaulamaan ulama al-falak me scientist kemon yene me bituni wen usa di talang itu bulak dunia ini nen bulan kemon me planeta usa kemon semua nen kemon sie kani rukulalan de gay pa sape amalalan ne sampai pa impeme scientist bang ni hajaran buat pa sape amalalan ne makat de kemon ini alam tu makat kemon dan dunia tu pergi magduktul di sini magduktul dalam ini langit itu ala lahul khalqu wal amr, ini dumen kei mapanjarihin duk dumen kei mengandaakin dumen kei Allah subhanahu wa ta'ala mapatut mengandaakin iya mapatut mengandaakin pergi mapanjari kita ini pinapanjari kita ini aman gani asal-asal te pinapanjari ini kemon ini makhlukatin aman ganiya iya mapatut mengandaakin duk iya mapatut tinuhutin hati nilai iya mapatut panuhananin pergi iya mapanjari tabarakallahu rabbul alamin. Tabarak puji si Allah subhanahu wa ta'ala maglalang kiri dupay ne fi 6 ayyam aman may hikmah bangway hininang Allah subhanahu wa ta'ala bulakin duk langit biar men bahangi bu pa ini si ayat dan buah idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun bangya kawayan ne pa ini aja kun pania atau pania ne pergi Allah subhanahu wa ta'ala iya takawasihin bangnya kawayan ne sarundud pagua semua nen tu si itu pa ini 6 ayyam wais be ene bahangi pa may ulama ina may hikmat angkan ene bahangi pamano si bangsa manusia si kita ne kemon wa benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala bayat ini maktut nizam bayat maktut syara duk bayat mag-itqan magpahap si hinang ni dumain ngahinang heja sa upama basta ni zaman jari numay asal sabi pamanaw si kita sabi bangniya hinang te sa sabi pinahap tinuhot tiene aturan din fa huwa rabbul jami' lahu al-khalq wa lahu al-amr wa huwa al-mustahiq bi an yu'bad wa lihadha qala subhanahu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwa. Iye mama lihara kami monin duk iye magpapanjarihin duk iye
dapu kemon pekerjaan wa huwa mustahiq bi an yu'bad. Duk Allah Subhanahu wa ta'ala yene mapatut panumbahan dinanganne ko ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, o kami bangsa manusia sumbahun bi yene memelihara kami ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, ini penjab muallifin nabangi magpain si kau sa inggi pengetahuanmu yene Allah Subhanahu wa ta'ala hin sa inggi pengetahuan way katahuan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kau hin sa inggi in pai muallifin faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal qamar wa min makhluqati as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihin wa ma bainahuma wa dalil qawluhu ta'ala wa min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bang pinain si kau sa inggi pengetahuanmu, sa inggi pengetahuanmu iyan yang memelihara kau ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inun bi ayatihi wa makhluqatihi. Ketahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dukme atau kan sababan me ayat duk makhlukat Allah Subhanahu wa ta'ala, me ayat me katanda-tandaan Allah Subhanahu wa ta'ala, duk me pinapanjari Allah Subhanahu wa ta'ala iyan kan katahuan ku i dalil ku wa min ayatihi duk aman me katanda-tandaan Allah Subhanahu wa ta'ala al-lail wan nahar wash-shams wal qamar yene ella duk sangin saingge patekka dan tain duk saingge patekka lindemin banggania matekkane wash-shams wal qamar duk elewin duk bulan saingge pagganti-ganti de banggania magtrabaho si banggania ngahinang si maglibut-libut samian gania pag haline duk gania pag dilayne wa min makhluqati as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihin duk aman may pinapanjari Allah Subhanahu wa ta'ala yene pitung lapis langit duk pitung lapis bulat wa man fihin duk kemon ne dialem nein wa ma bainahuma duk si antara ade kemon ne dialem data bulat atau kan data langit atau kan si antara ade iya man dalil kun saingge kania bulat duk saingge kania langit bangania mau panjari ni wa dalil qawluhu ta'ala wa min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal qamar duk aman me katanda-tandaan Allah Subhanahu wa ta'ala al-layl ini sangin duk ellew duk mata ellew duk bulan la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar dakam pasujud dakam numba si mata ellew duk si bulan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Semoga anin pasujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yene mau panjari langit duk bulanin, mau panjari langit duk bulakin, duk mau panjari elo duk sangemi, duk mau panjari asyams wal qamar, mau panjari mata elo duk bulanin. In kuntum iyyahu ta'budun. Bang Allah Subhanahu wa ta'ala penumbahan bindu. Pegenya me manusia dehelu pekani anden numba si elle pasujud si elle du pasujud si bulan us kite binis Allah Subhanahu wa ta'ala mami saya dero kite painte bote do tele yene يعني painte aslul awal ma'rifatul abdi rabbah du kau sa kita makatambay nin atau katambahan te ismana yuin mata pagante ini hadis ni. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo te simunami aning aslul awal pe. Bagi ini baite subjekten al-usul al-thalatha. Ini kawan tendu. Usai doten kawan tagna number 1. Usai te baite ini kawan tagna. Sini Marcel. Kawan tagnain Duknya samit-samit Fa'inni ma'rifatul abdi rabbah. Sebagai ketuhaan dan buah manusia orang sini ini memuliakan ini sini Allah Subhanahu wa taala. Ubus tersebut ini me dalil kalau nanti me dalil ini aslul awwalin. وصل الميدال فإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى مقبل كمون يني langit duk bulat duk elew duk sangin duk mata duk bulan kemo naiin wan nujum duk me bitun ala lahu al-khalq wal amr fa inni duman ki Allah Subhanahu wa ta'ala mapapanjalihin duk duman ki Allah Subhanahu wa ta'ala dapo kemo pakarajaan duman ki magbaya-baya si kemo pakarajaan in pa ini istifham dumain itilawiin we niya jawab inagaran sumawa ni tilawiin pagpabenal tawkidi we Allah Subhanahu wa ta'ala kemo papanjalihin mana nila we Allah Subhanahu wa ta'ala kemo dapo pakarajaan iye magbaya-bayain. Tabarakallahu rabbul alamin. Nasi sawab iye patut sinumbahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Uspene tu wal ibadatu haqqun lillahi wahdah laysa lahu nadid wala nadhir. Pagsumbahi si Allah Subhanahu wa ta'ala dendangan dan buah-buah. Ga niya patut panumbuhan saddi tu ga niya sawa ini wala nadhir wala mathil. Bal huwa al-ilahul haqq. Allah Subhanahu wa ta'ala ini panumbuhan sempurnaan. Ustu muallifin sinabute ni man me ginisan ibadat ini patut pinasang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muallifin wa anwa' al-ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wal tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khushu' والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Duk aman may ginisan ibadat ini pengandakan Allah Subhanahu wa ta'ala duk subay pinasangdal si iye pinarambuwa-buwa si iye Subhanahu wa ta'ala betul Islam. Ini penne pag Islam itag na tagna ini naman maratib din salat ini ginisan agama teluhin atau kan martabat agama teluhin ini al-Islam al-iman al-ihsan magsunod-sunod yun ubus taman malangkew ini pa ni al-ihsan hatun mana yang diteluin maksud ada di hadis ini al-Islam tersebut arkanin kemon terlalu al-iman tersebut nih arkanin
Dukal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Gini syaratnya ya bikin udah tendok ni. Uspa ini wa min doa. Aman me ibadat ini sebagai pinasang dari Allah Subhanahu wa taala dengan lengan ni. Ini doa pagpaku. Pagpaku sebagai Allah Subhanahu wa taala dengan lengan ni. So gua nih dapat hati te, we pagpakuhin, pagdoahin. Dapat asik telah sih ini maku ke bolpen maku ke sin maku ini enggak asik lah sih. Hati pagpakuhin aja ini ke mau me parakala gay takaya ne manusia gay ne pasik si akal we ta kole manusia pinangurung be bangge siapa ma me bangge maku si syaitan atau maku si jin atau maku si kemungkinan kita kole ne naik inspirasi Allah Subhanahu wa taala kita mencari bisa siapa ma manusia yang tak kole ne mabua sebuah kasih ne masih pengadakan tuh ini shit. Aus pa ini wal khawf. Katale inspirasi Allah Subhanahu wa taala. Si Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah ni. Nah, dia harus menjadi pasek telai siin. Me katale si me hinai nyeket. Katale si me saupama me kuntarate lu ne bosina pampai mu katale bisa Allah Subhanahu wa taala geri so pasik sempre ke mapati ni suwe katale si pengertian niat tafsir nasi suwe di kepokotaan tu tak bisa bang siapa masyarakat pina lale manamal bu suwi taus kita bini sami so iyan aja al khawf iyan kataleo de pangatiante dumen kataleo pege mang kataleo aman me iyan me tersebut tenon me asus subi kita patala man sie bang kita tumala man sie mana ni lapas ni kita subi iyan me kataleo ge kita lapas man sie bang ko me kataleo syaitan be painte bisa dokeu den rumah anu ne sen tiralo pikeu si panyata den rumah anu ne sen shape pikeu tiralo pikeu na ien aman me syirik ne sebagai Allah Subhanahu wa taala pasandalan sebagai pengakuan miki palapas kita si aman yene me syaitan aman me sihir aman me yene katalewante ini waraja wa tawakkul والرغبة الرجاء suisi Allah Subhanahu wa taala rusab yene pemakuhan pangasih-ngasihan yene nikmatin pangasih-ngasihan rezeki suisi Allah Subhanahu wa taala ge kita mencari ngasih-ngasih kaurungan ini kahapan atau kan kemudaratan man jin atau man syaitan suisi Allah Subhanahu wa taala wa tawakkul tawakkalan pasandelan si Allah Subhanahu wa taala rusab ge kita mencari tawakkul simi habai-habai pasangdel kita atau kan simi kemo ne ina mala be ga metan tu ni apa hati simi ina mala ni in cui hatu ka mas labi katahan bi ini na ka sa ma dengan kalbin warabba si Allah Subhanahu wa taala sebagai kinala sahani arwah yang kita tahu narani sebagai lawan ini kan arrahba ini kabolante kabolang sebagai katalew sebagai Allah Subhanahu wa taala katalew amban siksa nin amban siksa amban kemon maka mudarat sebagai Allah Subhanahu wa taala duk kabaya si kemon kahapan suwi Allah Subhanahu wa taala pangasih-ngasih di kapan duk katalew tu aman kalaatan suwi Allah Subhanahu wa taala wal khusyu' sein bi'in katalew wal khasyah mutabi-tabi tu mana ini katalew besar wal inaba suwi pamoleani pa bangia kasih pitannu suwi Allah Subhanahu wa taala pasangdelan si Allah Subhanahu wa taala pamoleani wal isti'an pamakuan tabang si Allah Subhanahu wa taala
Pemakuan tawangi dua darus menjadi dia menjadi pasekte ini pemakuan tawangi ini takol manusia. Ini hasil David bang tabang takol manusia sa poma mako keo mata bohe sen urung bohe atau kan ngutang ien gi pasek pasi ini misalnya isti'anah pagpatalibunan si Allah Subhanahu wa taala wal istighatha pemakuan ulan sebisa Allah Subhanahu wa taala wal dzabh pagsumbali dia kita menjadi numbali si ini nih syaitan nih si nunuk nih si kemon sebisa Allah Subhanahu wa taala sebisa Allah Subhanahu wa taala duk an-nadar in bangke mo pain bangke mo pain sa upama bangku makapas si ikhtibar atau kan bangku makasuahinang numbali kusamiaan na pagsumbali nun yung menjadi si ine surah si Allah Subhanahu wa ta'ala wa ghairu dhalika min al-ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada kemo metasabutin si Allah Subhanahu wa ta'ala dendang-dendangan ni dalilin wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada maknanya lay wa anna al-masajida lillah yene masjidin si Allah Subhanahu wa ta'ala na dake o Muhammad dake o nubasati aman Allah Subhanahu wa ta'ala atau kan maknanya bisa wa anna al-masajid kemon yene masajid tempat ya atau kan parte pasujud nun aman luwe niki si tangan niki si betis niki tuut UN Allah Subhanahu wa ta'ala dapunin na dakeo da usalun panubas jadi man Allah Subhanahu wa ta'ala faman sarafa minha syai'an li ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir sine yene masangdel dan buang man sabutiin sisa dia man Allah Subhanahu wa ta'ala fa huwa musyrikun kafir musyrik kafir wa dalil qawluhu ta'ala wa man yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun sine makulang maglabi ini mana nilai sini anjua maku masali si Allah Subhanahu wa ta'ala dumain hajain dumain pepokus ne yene pamakuna lagi si yene dan buain para haja pasalik si Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala semua buanin number ng sandi pagdobol ne ba inte masih desil masih desil namanya sa bang asal lain pangandalan ni si yene pengukuhan dan buayin la burhana lahu bi gani ada dalil ni we patut isi numbo pegasal lalu ni ada dalil ni yene me gani ada dalil ni yene maksumba sa iman Allah Subhanahu wa ta'ala gani kapatutan dele fa inna ma hisabu inda rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab si hindu innahu la yuflihul kafirun benal yene mi amam kafirin di makahalin di maperuntungan. Wa fil hadith ad-du'a mukhul ibadah. Si hadith pa ini sabut si hadith ad-du'a pagduahin mukhul ibadah. Pagpakuhin utek yene ibadah. Wa dalil qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sini mukay Allah Subhanahu wa ta'ala ud'uni maqam si aku astajib lakum tayma aku si kaam innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan al-bennal yene mesiye mag takabbul amban panumbali si aku sayadkhuluna jahannama sunggusiin makasik jahannam. Si pa ini doa mukhul ibadah doahin utik atau kan kok ibadah kok kemon ne yene pag ibadah si Allah Subhanahu wa ta'ala aman sambuhayang niki aman kemon niki kemon ibadat
ko be hantang lay pasikan doa bang sayin doahin aman me haji ini pag-ibadat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Usman muallifin wa dalil al-khawf qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sinabutan ini may dalil kemon ini may sabut may ibadat ini ta sabut niluli. Allah Subhanahu wa ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dasi katalewanun bi tinalo kamsi wa khafun tinalo kamsi Allah Subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin kanian bi makahaga. ودليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sini baya atau akan magangan angan baya masuk Allah Subhanahu wa ta'ala selo akhirat فليعمل عملا صالحا namat mag hinang hap wala yushrik بعبادة ربه أحدا. Duk amat gi magsyirik amat gi ngan doa gi makus sa Allah Subhanahu wa ta'ala. ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allah Subhanahu wa ta'ala kama tawakkal bangkanian maghaga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sini pasang din si Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala marrahin si Allah Subhanahu wa ta'ala maratikani. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sifat ini may Rasulullah atau nabi-nabihan. Innahum kanu yusari'una fil khairat benal si Allah Subhanahu wa ta'ala kani anden maglomba-lomba makinanghap wa yad'unana raghaban wa rahaba. Duk maku atau akan magdua ngan dua si wa yad'unana si kami Allah Subhanahu wa ta'ala pai si kami pamahajene barane pai iru din wahin dangan raghaban wa rahaba ganta kabaya si surga atau akan kabaya si nikmat kami wa rahaba duk kataleu si ini narka kataleu si siksa. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا. Dakam tinalaw si manusia tinalaw si aku. Dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum aslimu lah. Mulai kam si Allah Subhanahu wa ta'ala, pabalik kam si Allah Subhanahu wa ta'ala alakan bangia mereka susihan bi. Pasang kam si Allah Subhanahu wa ta'ala waslimu lah si ikam surrender. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Si Allah Subhanahu wa ta'ala sikao kami na'bud sikao pag ibadat kau sinumba kami wa iyyaka nasta'in kau pana kami tawangin fa ista'anta fasta'in billah. Si hadis ini bang kiumaku si Allah Subhanahu wa ta'ala. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Mapain ka Muhammad أعوذ برب الفلق miki patalibunku si yene Tuhan mamagwa yene subuhin mamagwa yene elewa man pagusang ini. Qul a'udzu birabbin nas. Miki patalibunku si ini Tuhan memelihara manusia. Duk sedih billahi aman medali ini si ibadat tersebut tele importantihin ini me ibadat tersebut temian suwe kanian nin si Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ni gay kita masapi aman me ibadatin si sati man Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk hatun us raskun amat paganti dan buat ali kata mursyid mengisah tembus tadi. Insyaallah sebenarnya ini asal tsani ni dewi ini si kedua martabat ni kita ma'rifatul abdi dina. Assalamualaikum.